Dobar dan svima. Želimo vam dobrodošlicu na događaj Podrška inovatorima i inovativnim kompanijama koji se održava u okviru Serbian Visions. Serbian Visions je multikongres koji organizuje Nemačko-srpska privredna komora već 6. put. Do sada se uvek održava u novembru u hotelu Radisson Old Mill, gde se u toku jednog vikenda okupljalo 60 organizacija civilnog društva i kompanija sa velikim brojem građana koji se zalažu za bolje sutra. Zbog novonastalih okolnosti Serbian Visions će se ove godine održati online, ali se nadamo da ćemo sledećeg puta moći da vas uživo dočekamo. Suorganizator ovog događaja je Privredna komora Srbije, Centar za inovacije. Kolege, izvolite i hvala svima. Hvala na uvodu, dobar dan svima, poštovane dame i gospodo. Moje ime je Nikola Komšić, u ime Privredne komore Srbije zadovoljstvo mi je da poželim dobrodošlicu na današnju panel diskusiju Podrška inovatorima i inovativnim kompanijama u okviru multikongresa Serbian Vision 2021. Na početku zahvalio bih se organizatorima Serbian Visions koji su omogućili realizaciju današnjeg događaja. Inovacije su uvijek bile aktuelne, ali možemo slobodno reći da posljednjih nekoliko godina, a naročito zbog pandemije virusa COVID-19, inovacije su dobile značaj više nego ikad. Inovacija, prosto rečeno, predstavlja rješenje za problem bilo da je u pitanju proizvod ili usluga, ali i rješenje za probleme od javnog značaja kao što je javno zdravlje ili zaštita životne sredine. Inovacijom mogu da se bave pojedinci koji posjeduju određena znanja i veštine koje nemaju drugi, ali također posjeduju osobine kao što je strpljenje i disciplina. Podrška takvim kompanijama i pojedincima je velikog značaja, pogotovo u današnje doba koje se brzo menja i zbog konkurencije koja postoji na globalnom nivou. Jedno takmičenje pruža takvu podršku uspešno od 2005. godine svim inovatorima i inovativnim kompanijama i Privredna komora Srbije sa zadovoljstvom dela te priče. U pitanju je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i sprovodi u saradnji sa Tehnološko-metaloškim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Privrednom komorom Srbije, Radio televizijom Srbije, Radio televizijom Vojvodine. Na današnjem panelu razgovarat ćemo o podršci koje pruža takmičarima, njihovim iskustvima, kao i planove za budućnost. Samo bih zamolio sve naše goste da im kamera i ton budu isključeni tokom trajanja događaja i da pitanja postavljaju u chatu u delu koji će biti izdvojen posljednjih 20 minuta. Tako da, ako dozvolite, ja bih sad predstavio naše današnje goste. Na početku to je dr. Dragan Povrenović, profesor na Tehnološkom metaloškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i koordinator takmičenja. Profesore, hvala što ste došli. Hvala vama na pozivu i zadovoljstvo je biti na ovakvom skupu. Zatim tu je profesor dr. Vojin Ščenk, profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, također koordinator takmičenja. Profesor Ščenk, hvala što ste s nama. Lepo što ste nas zvali. Zatim tu imamo dve dame. Prva je dr. Ivana Beara, predstavnik drugoplasiranog tima Helikostop. Hvala što ste sa nama. Hvala vama, dobar dan svima. Prošlogodišnje takmičenje, to samo da napomenem. Druga dama, Marija Gnjatović, koja trenutno nije sa nama, ali uskoro će nam se pridružiti. Ona je predstavnik pobjedničkog tima Uni3, prošlogodišnje, odnosno takmičenje 2019. godine. I na kraju tu je pobjednički tim Soma, njihov predstavnik Nikola Stanović. Nikola, hvala što si sa nama. Hvala na pozivu. Pre svega, da počnemo sa panelom, imam prvo pitanje za profesora Povrenovića. Profesore, da li možete za naše goste da ukratko predstavite takmičenje, kako je organizovano i koje sve podršku inovatora i inovativne kompanije dobijaju tokom takmičenja? Pre svega hvala što možemo da govorimo danas uopšte o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju i da sve naše goste i slušalce upoznamo sa tim šta je to što mi radimo. 2004. godine sam sticajem okolnosti bio zadužen za koordinaciju rada inovatora, pronalazača u tadašnjem Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine. I u nekoj mojoj želji da ih nekako sve okupim, objedinim, da oni budu na jednom mestu, iz razloga što sam se susreo sa tim da postoji mnoštvo nekih odvojenih organizacija koje rade svaka za sebe. Želeo sam da napravim jedan skup gde bi oni bili svi zajedno na istom mestu i gde bi vidjeli zapravo na koji način mi njima možemo da pomognemo. Jer su oni u to vreme svi se obraćali ministarstvu da im se pomogne na bilo koji način. Svi su naravno ljubomorno krili ono što imaju, što je kao njihov pronalazak koji je uvek bio epohalan. Međutim,
tu sam se upravo susreo s tim da postoji, što inače nije u našim uslovima, je tako redak slučaj, jedno veliko razmimoilaženje, nejedinstvo, svako je imao neki svoj delić koji je ljubomorno čuvao za sebe, bez jedne zajedničke organizacije. I to je zapravo najviše doprinelo tome da razmišljamo u samom ministarstvu kako da ih ujedinimo, kako da ih okupimo pod jednu zajedničku kapu, šta da im zapravo pružimo, što bi onda omogućilo da proverimo da li su zaista to epohalne inovacije, da li one imaju neki potencijal, dakle, na koji način da ih i proverimo, na koji način da ih predstavimo. Sve su to, kažem, opet bili pojedinačni slučajevi koji su dolazili i nešto tražili. Naravno da je među njima tada bilo i onih koji su zaista imali i vredne pronalaske, vredne inovacije, dakle ne samo pronalaske, već i neke proizvode, ali je bilo i mnoštvo onih koji zaista nisu zasluživali posebnu pažnju, a koji su obično bili vrlo uporni u promovisanju onoga što imaju, a zapravo nemaju, i u traženju svih vrsta pomoći. S tim u vezi došli smo na ideju da je, dakle, potrebno napraviti jednu zajedničku aktivnost, zajedničku inicijativu. I nekako potpuno, dakle, sticajem okolnosti, sam se u tadašnjoj organizaciji, tada se zvala GIZ, jel tako, danas ne znam kako se zove, ili već je imala drugo ime, a danas se zove GIZ, Nemačka organizacija za podršku. Zvala se GTZ, sad je GIZ. Tako je, hvala Vojne. Dakle, napravila je jednu konferenciju u Novom Sadu, jedan susret, i nećete verovati, tu se ja susretnem sa profesorom Šenkom, koji je tada bio vrlo visok, lep, mlad, naravno, to je bilo 2004. godine, što se zadržalo... Smeđe, ne u bela. Zadržalo se to i danas, jedino što nije baš tako visok kao što je tada bio. I mi smo, dakle, tu počeli da razgovaramo. Između ostalog, šta je to što ministarstvo može da pruži kao podršku i radu na univerzitetu, i onda je on meni izložio jedan svoj projekat, kako bi to možda ministarstvo moglo da pomogne. Ja sam slušao njegovo izlaganje i naravno u sebi se blago smeškao, pa rekao, ovaj čovjek priča ono što u stvari mi hoćemo. I mi smo napravili dogovor za reda veličine 15 sekundi da ovo zapravo započnemo i da radimo na nivou čitave Srbije. Uz citat moga tasta. Da, naravno, tast je tu uvek neizbežna tema, ali to je za neku drugu priču. I mi smo, dakle, onda jednostavno dogovorili da to uradimo na nivou Srbije. Što je rađeno kao jedan pilot projekat mali na samom univerzitetu u Novom Sadu, na FTN-u. I naravno da smo mi onda u sve to uključili mnoge subjekte, napravili smo od toga jednu čitavu organizaciju, pa s tim u vezi je, čujem neku mikrofoniju, izvinite. Dakle, s tim u vezi je i u celu priču uključena bila Privredna komora Srbije, dakle, ja tadašnji predsjednik Privredne komore, Slobodan Milosavljević, je shvatio posle 5 sekundi o čemu je reč i to je prihvatio, i od tog momenta Privredna komora Srbije je stalni partner. Radio-televizija Srbije kao medijski pokrovitelj svega ovoga što radimo je takođe prihvatio da bude deo svega ovoga što se odvija već evo punih 17 godina, i na kraju, dakle, Fakultet tehničkih nauka, moj matični tehnološko-metalurški fakultet, Privredna komora i Radio-televizija Srbije zajedno sa ministarstvom, sada se ono zove Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali pošto mi trajamo 17 godina, sva ta imena su se umeđu vremenu menjala. I mi smo zapravo... je tu bio i Zavod za zaštitu intelektualne svojine, koji je u nekim prestrojavanjima pre 5 godina ispao, pa ćemo gledati da ga vratimo nazad. Da, ali je on bio uključen po ovako jednoj, da kažemo, srčanom bočnoj liniji. Nosioci svega ovoga su bile ove organizacije koje sam naveo, naravno, to nisu bile jedine. Stalna konferencija gradova i opština, upravo Zavod za intelektualnu svojinu, Inovacioni fond, sve lokalne samouprave. Dakle, mi smo želeli da na nivou Srbije napravimo jedan sistem koji će omogućiti da se svakom stanovniku Srbije, bez obzira na pol, uzrast, obrazovanje, mesto stanovanja, pruži ista šansa. Dakle, da ako vredi, bude naučen, pokazan, promovisan, podstaknut, dakle, da se bavi preduzetništvom pre svega i da sutra eventualno živi od svog rada. To je bio naš osnovni moto i mi svih ovih dosadašnjih
godina zapravo još uvek vučemo za rukav i govorimo da nešto bi trebalo i mi sami da stvorimo i da uradimo. Naravno, praveći jedan sistem koji je sve to omogućavao. Jer mi smo svedoci da ovde, pogotovo kod nas, imamo uticaj raznoraznih i organizacija i pojedinaca koji nešto žele ad hoc da urade i tu obično koristimo mi jednu floskulu da, volim time da se pohvalim, da mi kada ovo krećemo da radimo, mi duboko zaoremo. I onda kada duboko zaoremo, vidimo šta je to što može kao cveće da raste. Za razliku od drugih koji dođu, pogledaju livadu, uberu cveće i kažu aha, ovo je najlepši cvetić koji imamo. Ne, mi ovde, dakle, čitave godine ih gradimo, učimo na ovom takmičenju, jer takmičenje je samo u nazivu. Ovo je zapravo jedno veliko učenje i na kraju dobijamo neki rezultat koji ćete svi danas imati prilike da vidite. Hvala profesore na odgovoru. Zatim imamo sledeće pitanja, to je za profesora Šenka. Profesore Šenk, s obzirom da takmičenje uspešno pruža podršku svim takmičenjima već 17 godina, a vi ste koordinator takmičenja od početka, da li možete da nam kažete da li su vaše očekivanja ispunjena kada se govori o značaju ovog takmičenja unutar inovacionog ekosistema u Srbiji ili smatrate da je potrebno još? Pa, pitanje je kompleksno ako shvatimo da ima tu puno parametara. Po tome šta smo mi napravili, prilično sam zadovoljan. Po tome koliko smo vidljivi, totalno sam nezadovoljan. Po tome da li smo uticali na ljude da promene svoj pogled na inovacije, a bili su istraživači koji su smatrali da je tu kraj, tu smo jako puno pomogli. Oko pomoći postojećim malim srednjim preduzećima, tu je tako, zato što ima onih koje smo pomerili ka profitabilnosti, a ima onih koji su takmičenje shvatili samo kao priliku da se malo promovišu i da dobiju neke sredstva. Što se tiče samostalnih pronalazača koji misle da se bave inovacijama, zapravo imaju invencije, tu imamo daleko najmanje uspeha, dakle njih pomeriti iz sna o tome da će da ih ljudi tapšu po ramenima i njima samo da se plati milion, a onda će država da nedeljno zarađuje milijarde i milijarde, to nema. Dakle, kod nas Nikola Tesla na svakom ćošku, a trebalo bi da čitaju Lazu Lazarevića ponekad. Tako da razni aspekti, različit rezultat. Ono što je naša želja i što moramo da ostvarimo do kraja, to je da podignemo inovacioni ekosistem u Srbiji na nivo najznačajnije tačke razvoja. Zbog čega? Mi smo i dalje izolovana mala zemlja sa 7 miliona stanovnika. Po onom što moje antene prihvataju, velika većina ljudi je protiv bilo kakvih integracija, a naročito integracije sa Evropom. To znači da mi nemamo zaštitu velikog tržišta na koji možemo izvoziti robu visoke serijske proizvodnje. Ostvariti prihod sa malom serijom možemo samo ako ona ima dodatnu vrednost zasnovanu na intelektualnoj svojini. Jer osnovna stvar koju mi radimo na našem takmičenju jeste ono što se zove vrednost za kupca. Kupac plaća ono što je vrednost za njega, a ne naše troškove. Jedini način da vrednost za njega bude veća, znatno veća od naših troškova, jeste da nemamo konkurenciju. A da nemamo konkurenciju na zakonit način, to možemo samo što smo zaštitili naš proizvod, uslugu, proces ili softver od kopiranja. A to znači da imamo razvijenu novu stvar i zaštićenu. S jedne strane to znači ulaganje u istraživanje i razvoj, s druge strane jedan od tipova zaštite gde je patent samo jedan mogući element, ali najčešće ne i najznačajniji, recimo u domenu softvera, koji je naš važan izvozni proizvod i već je trenutno od poljoprivrede, što mnogi ne znaju,
patentiranje po našem pravu je nemoguće, recimo po američkom je moguće, ali naši pravnici su konzervativni, to je svojina svih i onda se štiti na mnogo drugih načina koje ljudi prosto moraju znati. Štićenje lekova i medicinskih stvari je jako komplikovano zato što su potrebne kliničke ispitivanja koja enormno koštaju i dugo traju. Tako da i tu zapravo moramo da nalazimo alternativne načine zaštite. I tako redom. To je sve ono čime se mi na jedan ili drugi način bavimo i kroz samo takmičenje i kroz njegove ogranke koji su s jedne strane, sad smo lane osnovali NTI zajednicu, NTI znači najbolja tehnološka inovacija, zatim to već preko 10 godina, mislim 11 ili 12, radimo u okviru nečeg što se zove Evropska preduzetnička mreža, manje više to je isti tim, gde ljudima direktno pomažemo, a drugo kao i organizacioni tim i širi tim oko ovog takmičenja, vrlo često našim bivšim takmičarima kad se obrate, potpuno besplatno, sa puno entuzijazma i uloženog vremena pomažemo u nekim konkretnim stvarima koji su im potrebni, bilo za izlazak na tržište, bilo za promenu nekih delova strategije koju čine. I sada da samo dodamo, dakle, kako uopšte se odvija ovo takmičenje, da bi svi naši slušalci razumeli da li bi čak i oni već koliko ove godine mogli da se prijave ili da ako oni ne mogu da postaknu neke druge na to da urade. Mi ćemo, evo, koliko sutra u Vladi Srbije imati konferenciju za štampu na kojoj ćemo pre svega dodeliti priznanja našim učesnicima u 2020. godini, jer zbog naravno ove situacije to nismo mogli da uradimo uživo, i proglasit ćemo zvanično početak takmičenja za ovu godinu. Taj zvanični početak takmičenja znači da mi krećemo u promociju i kampanju da okupimo sve one koji se mogu prijaviti na takmičenje. Kao što je Vojin rekao, svi mi smo vrlo nezadovoljni vidljivošću i naš najveći poraz je kada nam neko posle 17 godina kaže, a ne bi trebalo to da nam kaže i po svom obrazovanju i po tome koliko informacija dobija, šta za tako takmičenje uopšte postoji u Srbiji. To je dakle za nas najveći poraz i verujem da svaka naša aktivnost vodi upravo ka tome da se što manje ljudi na to pozove i da se pita da li to postoji. Od sutra mi već dakle krećemo u promociju, ta promocija će trajati do 5. maja za jednu kategoriju koju mi zovemo realizovane inovacije, a u kategorijama koji se odnose na srednjoškolske invencije i studentske invencije je rok 15. mart. I mi ćemo dakle i preko škola, preko direktora škola, preko profesora, preko medija pokušati da dobijemo i pridobijemo i osokolimo mnogo veći broj srednjoškolaca i studenta nego što je to bio prethodnih godina. Jer želimo zaista, kao što smo i na ovom našem ukupnom takmičenju rasli iz godine u godinu, da taj naš trend uvek ide uzlaznom putanjom. Takođe putem svih drugih kanala, a jedan od najboljih kanala je upravo direktno obraćanje, dakle sa ljudima koje poznajemo, sa ljudima koje susretnemo, da ih obavestimo da tako nešto postoji ili putem javnih tribina, dakle da od 5. maja okupimo što veći broj onih koji imaju neku realizovanu, dakle napravljenu inovaciju, koja naravno da ne mora biti dorađena potpuno, ali mora biti barem u nekom segmentu koji kaže da to što su napravili radi, da to može da funkcioniše, da ima neku tehničku ispravnost, da to nije neki papir, da to nije, pa čak i neka šala, čime smo se naravno, kada imamo konkurs otvoren, susretali do sada. I nakon toga, dakle, kada upotrebimo sve elemente koji bi nam omogućili da mi prikupimo, dakle, taj određeni broj učesnika, onda kreće jedan poseban segment koji se odnosi na to učenje koje stalno naglašavamo kao naš najveći doprinos svima onima koji na takmičenju učestvuju. Ovde moram da naglasim da smo mi od 2007. godine u ceo ovaj sistem uključili i inovatore iz Republike Srpske. Dakle, i tu je, kada su ljudi, naravno, dovoljno svesni, nije potrebno puno ubeđivanja.
Pozvao sam tadašnje Ministarstvo nauke iz Republike Srpske, sutradan su već oni bili u Beogradu, u vladi Srbije i dogovorili smo se da krenemo 2007. godine i evo oni će ove godine imati tu svoju 15. godinu jubilarnu kako će raditi sa nama to takmičenje. Od, dakle, tog 5. maja koji sam nagovestio, kreće učenje i kreće i od paralelno ocenjivanje. Taj deo ocenjivanja je nešto čime se mi posebno ponosimo, pre svega, jer smo okupili jedan veliki broj recenzenata naših ljudi, koji su kako iz Srbije, tako i širom sveta, koji rade na veoma odgovornim pozicijama, bilo u privredi, bilo na univerzitetima, koji šifrovano dobijaju, dakle, šta je sadržaj tih inovacija, ne znaju ko je autor, oni ih ocenjuju, a zahvaljujući tome što je upravo profesor Šenk razvio jedan veoma kvalitetan sistem za rangiranje i međusobno poređenje i ocenjivanje tih inovacija, dakle, ne znajući koga ocenjuju, niti naravno naši autori znaju ko ih ocenjuje, mi dobijamo jedan veoma kvalitetan rang koji naravno onda još do kraja godine i dorađujemo, oplemenjujemo, onda ih zapravo donekle i naučimo kako se vrši prezentacija tih inovacija i kroz neke finalne naše aktivnosti, dakle od polufinala, od susreta, kako mi to volimo da kažemo sa investitorima, gde bi trebalo da se proveri ekonomski kapacitet tih inovacija, dolazimo do samog finala i ovde moram da naglasim dakle, da je sve to što radimo vezano i za Srbiju i Republiku Srpsku potpuno jednako i paralelno, jedino su nam finala različite iz prostog razloga što Republika Srpska daje poseban nagradni fond za učesnike iz Republike Srpske, Republika Srbija naravno za učesnike iz Srbije i tu je jedino nešto različito. Inače, kažem, sve vreme je to jedinstven projekat. Nagradni fond koji, naravno, uvek može da bude veći, je negde na nivou 6 miliona dinara koji raspoređujemo svake godine, već nekoliko godina unazad i verujem da su naši inovatori koji dođu do kraja zadovoljni i novčanim nagradama koje dobiju na kraju, ali su pre svega, i verujem da će upravo oni o tome govoriti, zadovoljni time što su se i ohrabrili, što su dobili znanje koje im kasnije pomaže. I ono što je Vojin dakle rekao, a to je da mi održavamo neprekidnu komunikaciju sa našim ranijim takmičarima, svi oni koji su bili ne samo pobednici od 2005. do danas, nego i svi oni učesnici koji naravno imaju želju da sarađuju sa nama su tu, dobrodošli su i sve to što smo imali kao neke predloge smo mi apsolutno usvajali svih ovih godina i radili na poboljšanju samog sistema takmičenja i iz godine u godinu naravno i mi inoviramo i sam sadržaj i sistem kako bismo došli do toga da Vojin je pomenuo pojam ekosistem, ne volim baš da ga čujem. Ja sam inače profesor na inženjerstvu zaštite životne sredine, pa nekako kad mi se kaže ekosistem, a vezan za ovu priču imam neko dupliranje, ali kada sam bio na sastanku sa tadašnjim direktorom televizije Tijanićem, koji je tad tek stupio na dužnost i imao mnogo problema oko toga kako da isplati plate, a ja sam ga ubeđivao da želimo da napravimo sistem u kome će Srbija inovativno da procveta. Zaista jeste naša želja od tada do dana današnjeg da nam Srbija inovativno procveta i za to je neophodno da svaki naš današnji učesnik, slušalac, uradi sve ono što može da uradi, dakle da mi inovativno procvetamo u Srbiji. A to je da u svom neposrednom okruženju pre svega govori o tome da jedino ukoliko stvaramo više, ako stvaramo novu vrednost, mi možemo kao država, kao narod biti bogatiji. Time se u ovom trenutku ne možemo pohvaliti. Ona novostvorena vrednost u bruto društvenom proizvodu nije dovoljno velika. I zbog toga je potrebno dakle, da svi imamo udeo u tome, da govorimo i da pomažemo onima koji su spremni da taj naš bruto društveni proizvod u segmentu novostvorene vrednosti značajno povećamo. Imamo kapaciteta, prošli smo čitavu Srbiju i prolazimo čitavu Srbiju svake godine. Imamo problem sa kadrom na lokalu, ali upravo imamo problem zbog toga što oni koji su vredni, koji su pametni, koji su sposobni, oni se povlače i ostavljaju prostor onima koji to nisu. I ja zato molim sve današnje učesnike, ukoliko budu u prilici da
i bilo oni sami, bilo kroz svoje okruženje obezbede jednog učesnika ove godine, da će to biti njihov ogroman doprinos. U bilo kojoj kategoriji, da li su to studenti, srednjoškolci ili u kategoriji realizovanih inovacija, zaista to bi bio onda pravi rezultat i ove današnje konferencije i svega ovoga što ćemo inače u budućnosti raditi. Šenki, prvo smo ograničeno i detaljnim objašnjenjima svega. Sad bih postavio pitanje za Nikolu Stanovića. Gospodine Stanović, vaš tim je pobedio u finalu prošlogodišnjeg takmičenja s inovacijom Biosporin, biorazgradivi stiropor. Prvo pitanje, na koji način vam je učešće u takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju pomoglo da unapravite vašu inovaciju Biosporin? A drugo pitanje, prošle godine sve nas je zadesila pandemija virusa COVID-19. Zbog toga je takmičenje teklo u online formatu. Da li sada kada je prošlo takmičenje možete da nam kažete kako je izgledalo učestvovanje u takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju? Dobro jutro svima. Pa ovako, kao što je profesor Povrenović naveo, takmičenje traje skoro cele godine i tu ima raznoraznih aktivnosti, raznoraznih predavanja i raznoraznih radionica koje mogu da koriste velikom broju ljudi. I sve zavisi od toga tačno iz kog dela ćete izvući korist, od toga tačno gde je vaša inovacija, na kom je nivou i kog je tipa. Ono što je nama lično, na primjer, vrlo koristilo je zapravo taj zahtev od strane takmičenja da se stvari izdokumentuju. Jer kada ste vi u start-upu i kada radite na inovativnoj tehnologiji, to je jako jedan brz i dinamičan sistem. I tu se stvari konstantno menjaju, vi stalno menjate neke ideje, pivotujete, napredujete u raznim pravcima i malo je ljudi, malo je resursa i jednostavno skoro niko nikad ništa ne dokumentuje. Dakle, samo idete napred i gledate da izbacite taj neki proizvod što pre, bez toga da vi zapravo osigurate da svaki stepen izdokumentovan i dokazan. Jedan od zahteva na takmičenju je, na primjer, da moraju da se dokumentuju i dokažu svi inovativni aspekti vašeg proizvoda. To, na primjer, smatram jako korisnom stvari, koja vam kasnije, ako ste u toj fazi kao inovativno preduzeće na razvoju inovativnog proizvoda, to vam izuzetno koristi kasnije za prijavljivanje patenta, na primjer, ili za prijavljivanje intelektualne svojine, da vi u toku razvoja zapravo pobrojite, dokažete i nađete načina da dokažete zašto i kako je tačno to vaše inovativno. Jer bilo ko može tvrditi da je njegov proizvod inovativan, ako to ne može da dokaže nekom eksternom organizacijom, laboratorijom ili na bilo koji način reproducibilno, onda jednostavno se ne može prihvatiti. Tako da je to neki od korisnih aspekta samog procesa takmičenja, jer su dosta ti zahtjevi oko dokumentacije, da kažem, dosta rigorozni, ali sa razlogom jako dobrim i, kako da kažem, pravični. Znači, zapravo je to što bi trebalo da imate. Sekundarno, što se tiče samih ishoda takmičenja, pre svega nam je koristilo to što smo, kako da kažem, ohrabreni od strane prepoznavanja, od strane i žirija i organizatora i na kraju publike, kao ne samo dovoljno dobra inovacija, da bude prva inovacija godine, nego i dovoljno potrebna, jer naša inovacija se tiče životne sredine i ona se baš tiče smanjenjem, baš je poenta naše inovacije smanjenje zagađenja, što je sada vrlo, kako da kažem, vruća tema i dosta znači kada je na nacionalnom nivou prepoznato da ovakav proizvod nije samo najbolji, nego da je i potreban. Tako da to je jedan od glavnih prednosti. Naravno, novčana nagrada je jako veliki podstrek, pogotovo u ovom periodu pandemije, kada je svima raspoloživi keš, to jest likvidna sredstva su svima problematična sada. Tako da u ovakvim trenucima takva injekcija jako znači i dobro dođe. I sekundarno, promocija i promotivne prednosti koje se dobiju su velike i dosta znači. Tako da, za bilo koje, smatram da je ovo takmičenje jedan od bitnih alata koje imamo u zemlji za podršku inovacijama, drugi bi bio Fond za inovativnu delatnost. Tako da između ta dva alata otprilike
i može se naći dovoljno podrške da se jedan inovativni proizvod progura u Srbiji. A drugo pitanje je COVID pandemija. Na naše poslovanje generalno kao firmu nije preterano uticalo jer se ne bavimo uslužnim delatnostima i slično. A što se tiče aspekta takmičenja, moram da priznam da nama je zapravo išlo u korist to što je odvijano online i mislim da to jeste možda i neki lakši način, jer sad sve zavisi od osoba i na što su navikle. Ja dobar deo života radim online na jedan ili drugi način, tako da mi nije preterano problematično bilo da na taj način interagujem sa ljudima. Ali ovo takmičenje, kao što sam rekao, zahteva dosta vremena i dosta truda. Tako da sa jedne strane nemanje te potrebe da vi putujete negde svaki dan i provodite vremena u prevozu ili saobraćaju i gubite još na to dodatnog vremena, je dosta bila velika prednost, tako da kažem. Hvala Nikola na odgovorima. Sad bih zamolio Mariju Gnjatović da upali kameru i ton, pošto vas već pitao. Pre svega, Marija, hvala što si sa nama. Vaš tim Unitrih pobedio 2019. godine takmičen za najbolju tehnološku inovaciju, za inovaciju trihinela CLP za test, pojedinkom odnosno druge s obzirom na strane dijagnostike bolesti. Kako je vaš održan s obzirom da vi dolazite s Instituta za primjenu nuklearne energije i da li je pandemija virusa COVID-19 opet za testiranje vaše inovacije? Hvala, samo pitanje da li me vidite i čujete? I vidite i čujete, dobro. Ja nisam baš cijelo pitanje... Ja nisam uspela baš cijelo pitanje da čujem, ali mogu da naslutim šta je suština. Moj tim je pobedio 2019. sa inovacijom ELISA test za detekciju antitela. Da, mi smo se takmičili. Takmičenje je završeno praktično decembra 2019. Pandemija se proširila na Srbiju već u martu 2020. Tako da nismo imali neki period, kako da kažem, da se dalje bavimo, neki ozbiljni period da se dalje bavimo našom inovacijom. Inovacija je svakako imala veliki potencijal. Krenuli smo u priču da nabavljamo sredstva za završetak. Nama je samo ostalo oko te inovacije da se uradi eksterna validacija testa u Evropskoj referentnoj laboratoriji. Za to su nam bila potrebna sredstva. Krenuli smo da konkurišemo za jedan projekat inovacionog fonda, odnosno fonda za inovacionu delatnost. Međutim, sve je stopirano zbog pandemije. Tako da se moje prvo i drugo pitanje se lepo uklapaju i nadovezuju jedno na drugo. Kad je krenula pandemija, mi smo našu platformu koja se tiče te imunodijagnostike praktično prilagodili rešavanju ovog gorućeg problema i napravili test za detekciju antitela na COVID, odnosno SARS-CoV-2 i dalje krenuli u tu priču. Znači sve što se tiče testa za trihinelu se praktično tek sada nastavlja kada smo ušli u neke, da kažem, mirnije vode što se poslovanja tiče. Mi smo napravili test, praktično u maju smo završili razvoj testa. U maju, to je otprilike bilo, znači od kraja marta do maja je završen test. Uveden je u primjenu u našem institutu za testiranje građana na zahtev. Od tada je testirano oko 30.000 ljudi primjenom tog testa. Napravili smo, registrovali proizvod u Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Trenutno je naš test na ispitivanju u Londonskoj školi za tropske bolesti, to je ta eksterna validacija. Međutim, sada je sve nekako, mi smo sva ona znanja i veštine koje smo stekli tokom takmičenja, a koji su meni su zaista bili dragoceni, jer mi smo tim koji dolazi sa naučnog instituta, koji, moram da priznam, ima i uslužnu delatnost kroz pružanje usluga za različite vrste analiza pacijentima, ima i proizvodnu delatnost, ima negde oko 100 registrovanih proizvoda, ali fokus instituta poslednjih i 20 godina jeste nauka i u nekom smislu nemamo ta nikakva praktična iskustva o transferu tehnologije, izlasku na tržište. Mislim da je dosta i inovativnih rešenja, dosta tih invenciji propalo zato što na institutu nije postojala snaga i volja
i dovoljno znanje da se izvrši transfer tehnologija. To je bio i moj osnovni motiv da se prijavim na takmičenje, jeste bio da zapravo sagledam koje su to mogućnosti, gde koga šta mogu da pitam u krajnjem slučaju ako mi nešto nije jasno i kako ceo model poslovni da sagledam. Dosta mi je značilo za pisanje biznis planova, poslovnog modela, za sagledavanje kako se formira cena proizvoda, sve mi je to bilo užasno korisno. Nama je, moram priznati, iako organizatori takmičenja tvrde da su nevidljivi, timovi nakon ovog takmičenja postaju vidljivi i nama je to bila, kako da kažem, odskočna daska da dobijemo sredstva za razvoj ovog proizvoda. Bili smo već nekako u tom smislu prepoznatljivi. Smatram da smo sredstva dobili više zahvaljujući toj prepoznatljivosti na osnovu takmičenja nego iskustvu samog instituta na ovom polju, jer je priča instituta već u neku ruku bila od većine ljudi zaboravljena. Mi smo ponovo vratili INEP na mesto kojemu nadam se i pripada, ali sredstva smo dobili od vlade, sredstva smo dobili konkurisali smo i za projekat Svetske zdravstvene organizacije koja je podržala razvoj testa zajedno sa Hemijskim fakultetom, potpuno domaćeg testa, zatim dobili smo sredstvo od USAID-a koji nam finansira sada eksternu validaciju testa u Londonu i koji finansira ispitivanje afričkog tržišta za ovaj test i ispitivanje tržišta Evrope. Tako da imamo i plasman testa i i uslugu. Sad, mislim, odgovor je jasan da korona nas nije poremetila, mi smo, što bi se reklo, korona profiteri na neki način. Zato ne volim puno ni da reklamiram ove naše proizvode, zato što je nekako, deluje kao reklama, zapravo nešto zaista rešava mnoge probleme. Sad priča na institutu zaista jeste malo drugačija, ne znam kakvi bismo bili u privatnom biznisu, potpuno privatnom biznisu, ali biće prilike da i to vidimo. Imamo ideju da konkurišemo za ovaj projekat ranog razvoja, naš tim, manji tim u okviru instituta. Vidjet ćemo kako ćemo sa tim proći, ali ja svakako, mene ovo takmičenje pokrenulo da mislim drugačije, da mislim... Sve u redu, ona će doći sutra u 15:30 kako smo se dogovorili. Da mislim komercijalnije, da mi je odgovor na pitanje ko će, da mislim prosto ono što je osnovno što sam naučila na takmičenju, odgovor na pitanje, odnosno definisanje ko će biti vaš kupac, ko su vaši kupci, kome vi to stvarno možete da prodate. Moji raniji odgovori su bili pa svako može da koristi, svi mogu da kupe, pa to definisanje tih i ciljnih kupaca i kanala prodaje nešto o čemu sada potpuno drugačije mislim. I naravno, ogromno iskustvo u kratkim prezentacijama naše inovacije na najjednostavniji mogući način. Eto, sad mi to pomaže i kad u medijima pričam i o antitelima i o testu i o praćenju vakcina i čega god, ali to je sve zahvaljujući obukama koje smo na takmičenju imali. Hvala Marija na odgovoru, svakako je zadovoljstvo čuti ovoliki efekat i doprinos koje takmičenje dalo svim finalistima. Sada bih zamolio da nam se obrati Ivana Beara, predstavnik tima Helikostop. Gospođo Beara, vaš tim je osvojio drugo mesto u finalu 2021 s inovacijom Herbeliko, koja je namenjen za eliminaciju helikobakterije. S obzirom da ste razvijali ovu inovaciju 7 godina, kao i da u ovoj oblasti postoji velika konkurencija, da li možete da nam kažete na koji način vam je učešće u takmičenju pomoglo da se pripremite za izlazak na tržište i koji su vaši planovi za dalje? Dobro, hvala na pitanjima i mislim da je jako lepo što sam se ja nastavila odmah posle Marije, zato što mi tu imamo izuzetno mnogo dodirnih tačaka, jer smo i nas 3 osnivači naše kompanije zapravo univerzitetski profesori i negde naučnici i postoji jedna velika i važna stvar. Nauka i rezultati nauke, do njih se teško dolazi. To je mukotrpan posao, pogotovo u našoj ovde, u ovoj našoj ovde. Ono što je problem posle toga što i kada mi dođemo do njih, čak i kada ih validujemo,
taj put do tržišta i do njihove stvarne upotrebe je još teži iz naše perspektive. Ono što je upostavljeno bilo za nas u ovom takmičenju, da su se možda neke, u stvari ne možda, nego sigurno puno kockica se tu poslagalo do kraja i puno nekih stvari koje smo mi imali u tom plasmanu našeg proizvoda su se izbistrile. Od samog tog segmentiranja tržišta, pronalazaka kupaca, možda stvaranja nekih jasnih pravaca u kom treba ići, pronalaženja nekih dobrih, čvrstih šema, jer znate, pogotovo za nas kad smo bili i kad smo početnici nekako u tom biznisu i u tom svetu, da kažem, gde mene stvarno nije sramota da kažem da mi pre 4 godine nismo znali šta je pitch deck, da ne pričam biznis plan, segmentiranje tržišta, tržišni udeo, profit, marža, dobit, znači sve nam je bilo potpuno novo. Mi jesmo tu, možda imamo tu neku prednost da smo naučeni da učimo stalno i da mi stalno, kad nam nešto nije jasno, mi pitamo i sve, što je opet ovo takmičenje bila idealna prilika, jer mi smo slobodno mogli za sve ono što negde nama nije bilo jasno i raščišćeno da pitamo i da dobijemo značajnu pomoć od stručnjaka. Ono što je profesor Dragan rekao onako u jednoj rečenici i da se ovo samo zove takmičenje, ja mislim da to treba mnogo naglasiti. Znači, takmičenje možda jeste kad izađete u polufinalu ili u finalu da ispričate šta imate, ali sve ono što je prethodni tome i sve ono je jedna izuzetno temeljna i jedna intenzivna obuka gde može puno da doprinese, znači, razvoju različitih, evo videli smo i prošle godine jedan tip inovacija pobedio, ove godine neki drugi, mi smo negde tu isto u toj oblasti primene i dijetetskih suplemenata, znači različite, imali smo druge zanimljive učesnike, tako da zaista obuhvata široki spektar novih proizvoda, novih ideja koje mogu da se razviju u okviru ovog takmičenja. Mi smo se tu nekako poklopili sa samim takmičenjem i izlaskom našim na tržište, tako da je naš preparat zapravo pri kraju takmičenja se našao na tržištu. Ono što mogu da kažem da je kao rezultat učešća u takmičenju, pored svog znanja i svega onoga što je nama pomoglo, i izuzetan marketing. I evo, bilo je gostovanje u Šarenici gde su i Tim Suma pomenuli kada je Nataša bila i verujte mi, znači od tada nama stalno zvoni telefon i sad evo dok mi razgovaramo, ja samo bacam pogled sa strane da imam jedno sigurno 6 propuštenih poziva bar za ovih sat vremena koliko smo ovde. Tako da bih ja rekla, znači ovo nije bilo samo takmičenje, ovo je velika obuka, velika pomoć, veliko usmeravanje i velika kristalizacija svih ideja u kojem god stadijumu da su one bile. Uglavnom svi inovatori misle da su završili svoj posao kada su napravili prototip, ali to nije tako i mislim da bi svako trebao, a i mi preporučujemo svima da se uključe i priključe ovom samo zvanom takmičenju, a mnogo više od svega toga je. Hvala Ivana, svakako nam je drago da čujemo to. Sad imam pitanje za naše finaliste, ovo je jedan zajedničko. Mnogi danas razmišljaju da razviju svoje inovacije, govore da im je najveći problem da pronađu sredstva za finansiranje. Da li biste se vi svi složili da su financije samo jedan od uslova, ali da je neophodno da inovator, inovativni tim, inovativna kompanija postoji neke druge veštine i da za razvoj tih veština su potrebni drugi vidovi podrške. Tako da, recimo, napred, Marija neka krene, pa bude Nikola i onda Ivana na kraju. Hvala. Pričamo prazno, čujemo. Mislim da je najvažnije da postoji zapravo dobar tim, jedan stabilan tim koji ima istu ideju, naravno dobra inovacija, a nekako ja sam sad kroz ovu priču o nabavljanju sredstava za COVID i za ove naše testove shvatila
da traženje sredstava zapravo jeste ozbiljan posao, ali da nije nemoguće doći do sredstava, da jednostavno ukoliko postoji dobra ideja i ako se na dobar način prezentuje, sredstva mogu da se nađu, ali jeste ključan tim. Meni se kroz ovu priču iskristalisao jedan odličan tim mladih ljudi koji čine uglavnom tehnolozi i par biologa i veterinara, ali i tim koji želi da sva svoja znanja pretoči u nešto konkretno, da pretoči u neki proizvod ili uslugu. Jako smo motivisani tom idejom da prosto znanje ne treba da, ok, možda i zbog same struke, ali nije nam nekako, nas ne motiviše samo nauka, već nešto primenljivo. Sad, ili treba još nešto da dodamo? Po meni, eto, za uspešnu, opet kažem, mi smo sa instituta, nije baš onako potpuno realna priča, ali eto, možda sledeće godine u ovo vreme možemo da pričamo malo i o tom potpuno privatnom biznisu, ali da, definitivno je za realizaciju i za uspešno poslovanje najbitnije realno sagledavanje i tržišta i prilika na tržištu i ekipa koja će da ima isti cilj. Hvala vam. Hvala Marija. Evo, ja da se nastavim na to što je Marija rekla o bitnosti tima i zašto je zapravo tim bitan da bi se uspešno izvela inovacija, a jako retko, skoro nikad neće to biti jedna osoba. Što jednostavno jedna osoba ne može pokrije sva polja. Vrlo je onako jednostavan odgovor. Osoba koja ima aptitudu da razvije tehnološki aspekt neke inovacije, malo je verovatno da će u isto vreme imati i talenta da razvije biznis od toga. I u skladu s tim jednostavno potrebno je ili više ljudi ili jako puno vremena. Mi, na primjer, za razliku od Marije, mi smo iz privatnog biznisa potpuno, znači mi smo privatna kompanija koja se bavi inovativnim razvojem, niko od nas nije na institutu, nije ti je radio ikad na institutu, ali ja imam neku prošlost u biznisu, već 5 godina radim u inovativnom biznisu, prvo u Londonu pa onda ovde, tako da imam dovoljno iskustva iz te neke oblasti da to može da služi i u kontekstu celog tima i ostatka tima. I u kontekstu toga kako doći do finansiranja i kako naći finansiranja, uvek je neophodna neka početna kapital. Znači, skoro je nemoguće da vi sa 0 početnih sredstava dođete do toga da razvijete apsolutno inovativan proizvod na tržištu i to u nekom vremenskom roku gde neće neko drugi pre vas to uraditi. Znači, to je jako, jako teško, ali s druge strane ta inicijalna kapital uopšte ne mora biti velika. Znači, ono što je potrebno je dokaz koncepta. Ono što je potrebno je da vi na neki način bilo kakav mali, laboratorijski, u kuhinji, bukvalno, jer mi smo počeli u iznajmljenom stanju u kuhinji. Dakle, neophodno je jako malo da vi napravite neki dokaz koncepta sa kojim onda možete ići dalje. A ići dalje, onda imate razne alate kao što je ovo takmičenje, kao što je Fond za inovacijnu delatnost, kao što je USAID, kao što je, ima razno raznih u Srbiji takođe. Naravno, u Srbiji ih ima manje nego u svetu. I Srbija generalno nema kulturu ulaganja u inovacije, niti kulturu podrške inovacije, zato što je za to na prvom mestu potrebno da društvo ima veliku toleranciju ka neuspehu. Naše društvo nema veliku toleranciju ka neuspehu, kod nas se neuspeh kažnjava, umesto da se osoba koja ne uspe podrži da pokuša ponovo. Kod nas to smatra stigmom i sramotom, tako da nam taj ceo jedan deo kulture guranja inovacija fali na nacionalnom nivou, ali postoje alati i moguće je doći do finansiranja. I sa neke strane, eto, da budem malo ovako okrutan, kako da kažem, ali ne okrutan, nego surov. Ako vi niste u stanju da nabavite sredstva, da napravite dokaz koncepta ili da dođete do jednog od ovih alata sa svojom inovacijom, onda verovatno vaše inovacije i vi kao osoba niste dovoljno zreli za to. Znači, razvoj inovacije nije samo razvoj tehnologije. To je 40% je možda razvoj tehnologije, 60% je razvoj biznisa, razvoj logike, razvoj marketinga, razvoj poslovanja, razvoj tržišta. I to je sve jedna celina. Ako vi niste u stanju da
ovim talentima i alatima dođete do tih sredstava, onda jednostavno vrlo verovatno nećete biti u stanju da isterate tu inovaciju do kraja. Eto, to bi bilo od mene. Hvala Nikola i na kraju Ivana. Hvala. Dobro, definitivno tim je taj koji je srž svega i od kog počinje i na kom se u stvari zasniva sve. Ono što je pored jesu naravno finansije važne, ali ono što je važno u tom razvoju i u tom dolasku do financija je naći u stvari i pouzdane ljudi i partnere koji mogu da vam pomognu. Vi ne možete da pokrivate sve oblasti. Slažem se da čak i članovi tima mogu da budu u određenim, ali evo u našem slučaju, znači mi nismo mogli da imamo odmah proizvodnju i pogon za proizvodnju dijetetskih suplemenata. Znači mi smo morali da nađemo pogodne partnere koji će učestvovati u razvijanju toga, jer i za njih je to bila inovacija. Mi imamo novu tehnologiju za proizvodnju. Možda mi možemo u timu imati odličnog stručnjaka i za marketing i za biznis, ali zaista mislim da ne može sve da se pokrije. Znači, u tom nekom smislu pronaći dobre ljude za saradnju, puno slušati toga šta mogu da vam kažu neki iskusniji ili šta mogu, na koji način možda da vas posavete ili da samo pokupite neke nove ideje za rešavanje tekućih problema, jer vi kako rešite jedan, tako dolazi drugi problem, pa sada stalno dok ne dođete do finalnog proizvoda. I isto tako možda može se stići i u ovim našim uslovima do tih finansijskih sredstava je isto tako, mi smo isto imamo mini grant od Fonda za inovacionu delatnost, ja bih rekla da i tu su podržani inovatori i nove ideje, ali i tu opet postoji problem, znači vi ćete dobiti ta sredstva, ali kako ta sredstva najbolje uložiti, šta sa njima uraditi, kako da vam se ona vrate. Ja kad pogledam recimo naš taj mini grant, mi smo tu najmanje uložili, u stvari ništa skoro osim nabavke tih drugačijih i specifičnih mašina, nismo uložili u proizvodnju samog proizvoda, znači mi nismo uložili u sirovine nešto na čemu možemo sada mi da zaradimo direktno pare prodajući taj naš proizvod. Najveća sredstva su uložena na kraju u dokaze efikasnosti i u studije kojima smo mi potvrđivali da je taj naš proizvod zaista dobar i da radi. Znači i pored toga što možete da dođete do investicija, vi posle te investicije morate da iskoristite na pravi način. Tako da je taj ceo put dolaska do toga možda jednostavan, relativno jednostavan doći do sredstava, ali ih treba znati posle i pametno potrošiti. Hvala Ivana. Sada idemo pitanje za profesora Šenka. Profesore Šenk, slušajući vaše učesnike tokom prethodnih 16 godina takmičenja, pretpostavljam da ste uvažili neke njihove predloge kako bi se unapredila organizacija takmičenja. Da li možete da nam kažete na koji način planirate u budućnosti da napravite takmičenje? Svake godine smo mi do sada nešto menjali i ove godine ćemo nešto menjati. Pokušat ćemo da to uradimo i na sebi i zajedno sa takmičarima, a to je web sajt. Odnosno da svaka inovacija od ove godine ima svoj web sajt koji sami ažuriraju i koji je linkovan na naš, koji će biti potpuno redizajniran. Do sada smo imali poprično loš web sajt, zato što nismo imali pare, imali smo 0 za to, pa smo se krpili nekim donacijama naših bivših takmičara da nam naprave neku WordPress šemu, da samo objavimo rezultate. Sad će to biti znatno ozbiljnije. Inače, što se fonda tiče koji imamo za takmičenje, naš ukupan fond je red veličine tog mini granta. Tako da ne možemo mi baš Bog zna šta da napravimo, svejedno entuzijazam. Tako da to će ove godine biti novina. Novina je bolje prilagođenje na COVID situaciju. Lane smo, to nas je u jeku kampanje potrefilo sredinom marta, kad je bilo najintenzivnije, pa smo prešli nakon početne zbunjenosti, ne samo naše, nego svih, na zvanje ljudi telefonom.
i marketing je bio takav i nismo mogli da idemo da gostujemo po televizijama, nismo mogli da izađemo iz kuće, kao što se sećate. I ipak smo uspeli. Treninge smo u hodu prilagodili online šemi i mislim da su treninzi online bili sasvim u redu. Recenziranje i žiriranje online nismo bili presrećni s tim kako je to ispadalo, mada smo se potrudili da bude maksimalno dobro. Finale je bilo još ok, ali tehničke recenzije jako teško je napraviti online. Dakle, dokazati funkcionalnost proizvoda samo tako što se gledamo na daljinu i pričamo, a ne možemo nešto da probamo u laboratoriji, ne možemo bilo šta. Tako da ove godine ćemo taj deo dalje prilagođavati online verziji i prosto nadam se da ćemo s te strane biti bolji. Dakle, bolju prilagođenost treninga online situaciji, mada smo tu već bili dobri, mnogo bolju prilagođenost procesa recenziranja, nove elemente i pošto sada upravo počinjemo, sinoć smo imali diskusiju 3,5 sata unutar organizacionog tima, nismo od početka tu svi imali iste ideje, jer i mi smo tim kao i svaki drugi i mi imamo različita mišljenja pa ih usaglašavamo, sve je to ono što pričamo vama da treba i mi na sebi primenjujemo, dolazimo do zajedničkih rešenja. Prilično ćemo inovirati same treninge ove godine po sadržini, ne po formi. Forma je sad zadata. Mi radimo preko Zooma koji je, moram da priznam, dramatično bolje od ovog Teamsa. I pokušat ćemo u samom sadržaju, u vrsti i broju trenera da napravimo bitne promene, ali mogu bi da kažem, ostavimo to kao iznenađenje, ali zapravo ću reći iskreno, ja volim da budem iskren, trenutno se kuva i čini mi se kad god se kod nas ovako kuva i kad ima različitih mišljenja uvek bude fenomenalan rezultat. Nadam se da ćemo do tog 5. maja imati pripremljen fenomenalan rezultat, a da li je fenomenalan saznaćemo opet u decembru sledeće godine, ove godine. Hvala profesor Šenk. I sad imam pitanje za profesora Povrenovića. Profesor Povrenoviću, pored ovo takmičenja, postoji takmiče za najbolje srednjoškolske i studentske inovacije. Da li možemo da kažemo da ste organizacijama ovog takmičenja u stvari napravili okvir koji postiče u svim sferama obrazovanja mlade da se bave inovativnim preduzetništvom? Da li možete da nam kažete malo više o tome kakav je rezultat tih takmičenja i koji su dalji planovi? Pre svega da se pridružim profesoru Šenku u hvaljenju Teamsa. Sve vreme radimo na Zoomu i onda je jutros bio link koji me odveo na Teams i zbog toga se izvinjavam što sam, misleći da isključujem preko prekidača, mikrofon zapravo bio uključen. I srećom pa nisam ništa drugo rekao što nije bilo baš primereno, a istovremeno se pokazalo da koleginica Gnjatović apsolutno nije bila prekinuta u svom izlaganju. Dakle, mi između ostalog i učimo naše takmičare da ih ništa ne može iznenaditi, pa čak ni telefonski poziv profesora tokom svog izlaganja. Inače, tu moram da vam ispričam jednu anegdotu pre nego što nastavimo ovu priču po pitanju. Prošle godine u ovo doba pobednik iz 2019. godine je upravo gostovao opet, da pomenemo, u toj Šarenici. Iz kog razloga Šarenici? Dakle, bez obzira na to koliko individualno svako sebe kada vidi negde, onda može da hvali da smo mi vidljivi, mi to moramo da posmatramo na nivou čitave Srbije, čitavog stanovništva, jer u ovom trenutku nemamo ni jednog jedinog prijavljenog takmičara za 2021. i treba ih okupiti. I taj pobednik je zajedno sa nama bio u Šarenici iz razloga što mi, dakle svih 16 godina prethodnih smo emitovani na drugom programu. Po definiciji to gleda mnogo manji broj ljudi. I naša želja da i kroz takve emisije na prvom programu zapravo priđemo što širem krugu ljudi je naša želja zapravo samo da se o tome čuje i da nekom se možda upali lampica da bi trebalo nešto i da uradi. I to prvo gostovanje je upravo bilo sa koleginicom Gnjatović,
koja je onako pred ulazak u studio, jao pa kako ćemo mi ovo da izvedemo, kako li će biti, naravno svako ima tremu kada se pojavi pred kamerama, samo onaj ko kaže da nema taj debelo laže, dakle bez obzira koliko puta bili, i taj početni deo i nekako smo mi progurali tu šarenicu, otišli potom na N1 televiziju, isto tako je bilo sa onako malo jao pa kako ćemo mi to da odradimo, ko sada Mariju Gnjatović skloni sa TV ekrana, od mene će dobiti piće. Naravno, ne želim uopšte da se sklanja, naprotiv, što se više puta pojavljuje, onda ću ja i zadržati taj novac za piće kod sebe, pa ćemo svi biti na dobitku. Jer naravno, bilo koje pojavljivanje, pa i danas naših ranijih takmičara, govori u stvari koliko je i bitno da oni koji imaju šta da kažu govore i da to svi čuju. I upravo iz tog razloga, negde poučeni iskustvom iz 2010. godine smo mi, kada smo prvi put organizovali takmičenje i za srednjoškolce. I to smo održavali upravo u Privrednoj komori Srbije, tada kolega Komšić još uvek nije bio sa nama, u velikoj sali Privredne komore Srbije smo imali jedan skup gde smo imali jednu od recenzija, dakle taj naš susret sa investitorima sa, da kažem uslovno rečeno, velikim takmičarima, a onda smo iskoristili taj događaj da tu dovedemo srednjoškolce i da tu zapravo izaberemo ko je pobedio. Ta cika, vriska, radost koja se orila velikom salom Privredne komore Srbije je bilo nešto što je neponovljivo. I danas mi je žao što nismo imali tada mogućnost to da snimimo i da to onda kasnije pokazujemo. Nažalost, u nekom sledećem periodu je došlo do smanjenja ukupnog budžeta za organizaciju takmičenja, jer da vas podsjetim, za 16 godina smo mi promenili 9 personalnih ministara i negde, ja mislim, 11 saziva vlade. Sve to naravno je iziskivalo da moramo da ubeđujemo uvek iz početka neke druge ljudi i tako dalje, da bi pre 3 godine, odnosno sad već pre 4 godine, mi ipak dobili zeleno svetlo da organizujemo takmičenje za srednjoškolce i studente. I to i jeste suština. Mi bi trebalo da u našoj zemlji još od malih nogu sve naše stanovnike učimo da se jedino stvaranjem nečeg novog, nečeg poboljšanog, inovativnim načinom razmišljanja može celokupno društvo podići napred. I kroz organizaciju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju za srednjoškolce mi želimo da podstaknemo čitavu populaciju u državi, da počne da razgovara, jer kao što su svi naši takmičari rekli, ovo je samo u nazivu takmičenje, ovo je jedno veliko učenje i onda možemo da zamislimo samo kako je lepo kada imamo one koji se bave sportom na nivou srednje škole, pa od njih na kraju postanu asovi, kako bi bilo lepo da imamo zapravo i mnogo veći broj ljudi gde svako od njih može naći mesto u nekom timu koji će onda nešto stvarati, koji će nešto raditi. I da se jednostavno naša filozofija u državi promeni, da ne možemo biti kriminalci, lopovi, učesnici reality programa ili bilo šta drugo, nego moramo biti oni koji nešto stvaramo, koji radimo, koji upotrebljavamo svoj mozak, svoje sposobnosti, razne sposobnosti da bi nama lično prvo bilo bolje, a nakon toga i čitavoj državi. I kroz razvoj, dakle, takmičenja, gde ćemo ući u sve pore srednjoškolskog obrazovanja. Nadamo se da ćemo imati razumevanje u ministarstvu vrlo brzo i da ćemo doći do toga da ovo takmičenje uđe i u takozvani program takmičenja za srednje škole, što onda odmah daje neku drugu težinu svemu tome, nije samo dobrovoljno, već, da kažem dobrovoljno, sve je dobrovoljno, ali je jednostavno ima malo drugu težinu, jer onda deca tu dobijaju i neke druge beneficije, da kažem, koje im omogućavaju kasnije pri upisu na fakultete neke pogodnosti i zbog toga želimo zapravo da kroz to što će srednjoškolci da se bave inovacijama, da o tome govore, da onda to prenesu u svoje kuće i da onda oni krenu da vaspitavaju starije. Mi smo nekada, naravno Vojin i ja se ovdje jedino sećamo toga, imali u našoj državi situaciju da nisu bili svi pismeni, pa smo onda imali neke večernje škole za obrazovanje starijih. Mislim da smo mi zreli i sada da imamo te večernje škole za obrazovanje starijih i da to čak može da se provodi i preko televizijskih kanala, ali ne preko reality programa. Idemo malo drugačijom linijom. Zato je, dakle, veoma bitno
da tu populaciju srednjoškolaca okrenemo upravo ka tome da počnu da razmišljaju, da počnu da stvaraju, jer je i situacija takva da pri upisu na fakultete nekako sa poslednjim godinama mi dobijamo sve manje i manje onih studenta koji iz srednje škole dolaze naučeni da razmišljaju. Ne, mnogo se više pridaje pažnje reprodukciji, a upravo onda tu posle kasnije stvara problem na fakultetu. Ako srednjoškolce vratimo malo unazad i kažemo hajde da se igrate, hajde da razmišljate, hajde da stvarate vi sami, tu onda može biti milion ideja. I onu pomenutu ciku i vrisku u velikoj sali Privredne komore mi u stvari i sada vidimo kada provedemo to takmičenje i to zadovoljstvo na njihovim licima, kada oni u stvari osete da oni imaju neki alat u rukama i da onda od toga kasnije mogu da žive. To je nešto što je neprocenjivo i to je nešto zapravo što je naš zadatak. Da kroz sve ovo što radimo, zapravo samo te sve naše mlade ljude podstaknemo, odnosno da kroz sve to jednu klimu, društvenu klimu u našoj zemlji promenimo, da ih jednostavno osokolimo, da kroz sopstveni uspeh mogu da kreiraju svoju budućnost. I evo, danas samo zaista sa velikim uživanjem slušam naše ranije učesnike, svi mi, da li smo se poznavali ranije ili ne, kroz sve ovo postajemo prijatelji i postajemo oni koji su na istom zadatku. I sve ovo što danas radimo i oni koji nas slušaju u ovom trenutku, mi koji govorimo, oni koji su prošli kroz takmičenje, vi koji ste ovo organizovali, zapravo imamo taj zadatak da pokušamo da neku našu stvarnost malo promenimo u boljem pravcu i naš zadatak kroz organizovanje takmičenja za srednjoškolce i studente je upravo to. Hvala profesora na odgovor i pre nego što pređemo na deo za pitanja publike, samo bih zamolio naše finaliste da u jednoj rečenici, ako mogu da kažu zašto je bitno da svi zainteresovani se prijave za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Recimo Ivana, Nikola, Marija. Hvala. Hvala. Prijavite se za naučno-tehnološku inovaciju zato što će vam to biti veliki izazov da učestvujete i da učite puno novih stvari. Biće vam izazov da razbistrite svoje misli i da svoju ideju usmerite u pravom smeru. Kažu da u biznisu treba svaku ideju testirati što ranije i što rigoroznije. Ovo je primer jednog testa kroz koji možete sprovesti svoj proizvod i svoju biznis ideju, to je svoju inovaciju. Dakle, ovo može da bude neka vrsta visokog testa koji, ako vaša inovacija prođe, onda je dovoljno vredna da bude realizovana kao biznis. Evo, ja bih rekla da je prijavljivanje za ovo takmičenje veoma značajno zbog svih obuka, da će to jako puno da znači, evo ja pričam iz aspekta na nekog ko dolazi sa univerziteta, da će vam bukvalno otvoriti oči cela ta priča o biznisu i o načinu poslovanja i da će vam zapravo najdragoceniji biti kontakti koje napravite i sa drugim učesnicima i sa organizatorima takmičenja. Tako smo se mi recimo, mi se pripremamo upravo za program inovacionog fonda sa našim, kako da kažem, konkurentskim timom iz generacije 2019. godine i sa timom iz Instituta Mihajlo Pupin. Hvala svima. I sad ćemo preći deo pitanja publike. Imamo već jedno prvo pitanje. Koliko je naša dijaspora upoznata sa takmičenjem sa ciljem da se promovišu predstavljene rešenja i da pronađe izvore finansiranja u inostranstvu? Ko će? Pa evo, Vojne, ti pa ću ja nastaviti. Pa većina naših recenzenata predstavlja našu dijasporu. Čak imamo sa Novog Zelanda, imamo iz Kanade, Sjedinjenih Država, odasud iz Evrope i Singapura. A zašto? Zato što znaju tržište, znaju struku, a ne poznaju konkretne ljude, mnogo su objektivniji. I naš proces recenziranja poređenjem
a ne davanjem apsolutnih ocena, omogućava da ljudi sa različitim životnim iskustvima mogu doneti istu odluku. I oni stroži, i oni blaži, uvek donosi istu odluku. Kroz sam taj proces, vrlo često oni kažu čitao sam poslovni model ili već koji drugi dokument su dobili na recenziju, da li mogu da stupim u kontakt sa tim timom nakon završetka takmičenja. Isto tako, bivalo je da neki daju dodatne nagrade. Ja sećam, Dragan će dati ime jednog gospodina iz Švajcarske koji je došao sa nekom karo-zelenom kravatom, ali je čovjek dao i neke ozbiljne novce tom prigodom. Naša dijaspora deli se na gastarbajtere i na odliv mozgova. Od gastarbajtera mislim da ne treba očekivati finansijsko uključenje jer ne razumeju šta su inovacije, a verovatno i nemaju mnogo para, samo da prave laviće oko kuće. Ali od odliva mozgova imamo dve mogućnosti. Evo, Nikola Stanović je rekao da se vrati iz Londona. Takođe, drugi Nikola Čelanović, on se vrati iz Švajcarske, a firmu vodi i ovde gde je sav razvojni tim u Švajcarskoj, gde je prodajni i u Americi zajedno sa koinvestitorom sa MIT-a oko tog svetskog nastupa i firma Typhoon, oni su pobedili davno 2009. Je postala najznačajniji svetski proizvođač hardware in the loop, dakle brzih hardverskih rešenja koje omogućavaju online testiranje prelaznih režima u elektronici, u energetskoj elektronici, dakle proračun, vetrogeneratori i ostaloga. Da nije bio u inostranstvu, da se nije školovao na MIT-u, da nije radio u ABB-u, ne bi imao ta znanja. Da nije se vratio u našu državu, da nije postao docent na fakultetu, da se nismo sreli, ja sam ga ubeđivao da to što zamišlja ne treba da objavljuje po časopisu, treba i to, nego da treba da se implementira, da je to značajno. Učestvovao je taj tim koji je tada bio mnogočnom 15 ljudi, danas je 100 ljudi, shvatio biznis, napustio fakultet do kraja, objavljuje radove i danas. Dakle, ta simbioza dijaspora, nauka, privreda, korišćenje naših potencijala, izvoz pameti ne u hardverskom obliku kao mozga, nego kao onog što je napravljeno, to je moguće i ja se nadam da će naše takmičenje biti jedan mali segment onoga što nam treba, a to je da se dijaspora ne uključi tako što će nekom dati pare u dobrotvorne svrhe, nego tako što će dolaziti ovamo, cirkulisati, angažovati ljude, jer ako mi ne zaustavimo ovaj neprekidni odliv mozgova, ove zemlje neće biti. Busamo se u razne patriotske grudi, pominjemo ovo i ono, a niko živi se ne brine što se najbolji i najškolovaniji iseljavaju brzinom 60.000 godišnje. Dakle, naša dijaspora treba da se vrati, a ne da nas finansira, da se vrati sa svojim znanjima, kontaktima, a pod znanjima ne mislim samo tehnološka, nego baš mislim to da poznaju tržište, da znaju šta treba i da mi postanemo visoko izvozni. A na samom početku sam rekao, ako hoćemo da ostanemo neutralna, mala, izolovana zemlja, rupa u tepihu, a koliko ja vidim, većina ljudi koje poznajem na to misli, onda moramo da se orijentišemo na visoke tehnologije, kao Singapur, oni su mali, ali su tako orijentisani. Ako se orijentišemo na motanje kablova,
mi ćemo u roku od 30 godina nestati. Totalno. A onda će nas neko i vojno pregaziti i svi ti veliki patrioti će zapravo videti da su napravili štetu. Dakle, ako biramo izolaciju, onda biramo inovaciju. Ovo je lepa rima. Ono što birat ćemo, ono što možemo da odaberemo, verovatno na kraju. Potpuno se slažem sa Vojnom u tome i naša davnašnja želja i jeste bila, prvo smo uključili dakle, naše ljude kao recenzente, to je veoma važan segment i dragocen segment i zaista bilo bi lepo kada bi neki od vas mogli da pročitaju njihove komentare sa koliko oni zapravo ljubavi žele da pomognu svim našim učesnicima u dobrim savetima, u jednostavno svakoj pomoći koju bi oni zatražili od njih. Dakle, taj patriotizam koji ljudi osjećaju kada odu iz zemlje je nešto što je stalno prisutno i od toga zaista i naši takmičari mogu imati koristi. Međutim, ponovo se vraćamo na onu istu priču, da bi to ljudi koji su, mi dakle uvek u ovo vreme u kampanji, pogotovo pred uskršnje praznike i govorimo gde god možemo, naravno da nam se pruži prilika, oni ljudi koji se vrate da pokušaju da organizuju svoje rođake, svoje prijatelje u Srbiji, da im i prenesu neka iskustva i pa neki put i neka tehnološka znanja, zašto da ne, a posebno organizaciona, tržišne informacije i tako dalje, da ih organizuju, dakle da naprave timove, da im pomognu, kako se ono kaže, da nauče da love ribu, a ne da godišnje dobijamo 3 ili 4 milijarde evra nekih donacija koje dolaze u Srbiju od njih. Dakle, ako bismo samo delić tih donacija iskoristili zapravo za razvoj inovacija, pa ja sada se bavim rimom, dakle, mi bi imali višestruku korist. Jer iz prostog razloga nas iskustvo uči. Zbog čega smo mi dobri u kolektivnim sportovima? Da li se neko zapitao? Zbog čega mi igramo kolo kada želimo da predstavimo našu kulturu? Pa zato što mi znamo da funkcionišemo kao tim. I samo ću napraviti digresiju. Imao sam prilike da vidim kako funkcioniše vakcinacija na Beogradskom sajmu. U zemlji Srbiji, verujte mi ko nije bio, da je to savršen mehanizam kako je napravljeno. To odlično funkcioniše, to je timski rad. Ovo što radimo na takmičenju je takođe timski rad, dobijamo dobre rezultate. Naši takmičari timski rade. I upravo zato, ukoliko uspemo da obezbedimo i kontakt sa našim ljudima, dakle, ta informacija prvo za ljude koji su napolju, da postoji nešto gde mogu da pomognu svojim ljudima u Srbiji, a to može biti samo ovo jedno malo dugmence koje se zove takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, bi za njih bilo dragoceno. Ali to onda podrazumeva da se mnogo više govori i od samog vrha države, da se to promoviše, da se o tome govori, ali na način kako to konkretno uraditi. Ne samo deklarativno. I onda bismo mi bili sigurno u toj situaciji da bi nas svaki predsednik opštine, kada se proglasi početak takmičenja, vukao za rukav da vidi šta je to što on može da uradi da na svojoj teritoriji bude bolja situacija. Svaki dekan fakulteta bi nas onda pitao i molio za pomoć da vidi kako to on svoje studente može još više da podstakne na stvaranje inovacija. Svaki direktor srednje škole, pa i osnovne, zašto da ne, u nekim stvarima, bi nas takođe onda pitao i vukao za rukav, a ne da mi moramo da molimo da se pojavimo negde u medijima i da o tome govorimo i da dobijete prostor od 4 minuta da nakon vas dobiju neke folk pevačice ili već najmanje su pevačice, dobiju pola sata vremena da pričaju narodu. Dakle, ta promena definitivno mora biti. Da bi se ta promena dogodila, neće se dogoditi samo od sebe. Upravo je tu poenta da sve promene idu odozdo. Svaki naš takmičar, imali smo ih preko 9000 za ovih 16 godina, je zapravo naš promoter. Svaki naš današnji slušalac, svaki sistem. Meni je drago što smo upravo, ovo je jedan od prvih skupova, na ovaj način, naravno, koji realizuju sa Privrednom komorom Srbije, ali naša saradnja traje punih 16 je ove 17. godina, dakle, koja može biti još više unapređena na opštu korist, dakle, da
imamo što više kontakata sa svim ljudima, pa i sa dijasporom. Mi nemamo, nažalost, niti ministarstvo, niti neku posebnu kancelariju koja se bavi dijasporom, a tu je jedan ogroman potencijal koji Srbija nikako da počne da koristi na pravi način. I ja se nadam da ćemo to nekako pokušati, barem malo da promenimo nekim primjerima. Upravo je kolega Šenk pomenuo našeg, naravno i on i ja smo već nekada bili tako mladi, pa sam ja zaboravio ime tog čoveka iz Švajcarske koji nam je bio u finalu, ali ove godine smo imali kao člana žirija kolegu Miloša Andrića, koji je napravio odlične poslove u Norveškoj, koji je bio član žirija ove godine zajedno upravo i sa našom Marijom Gnjatović kao preprošlogodišnjim pobednikom, naravno, i to je jedna od karika. On će takođe onda svoje ljude upoznati, svoje prijatelje sa tim, ko tu još može da eventualno se uključi, ko može da pomogne, i na taj način, zapravo širenjem tih koncentričnih krugova, ćemo pokušati da ceo taj naš sistem još više unapredimo. To je jedini način kako možemo zapravo da malo pomerimo stvari iz sadašnje tačke. Hvala na opširnim odgovorima. Ukoliko neko ima pitanje, može napiše u chatu, ako mu je to problem, može da uključi mikrofon i da pita. Hvala. Nikola, već imamo podignutu ruku, gospodin Dragan Domazet, i uključen mu je mikrofon. Gospodine Domazet, izvolite. Hvala. Malo sam se kasno uključio, čuo sam dve Marije i ovo zadnje isključivanje i moram da priznam sa velikim zadovoljstvom sam ovo saslušao. Prvo bih pozdravio profesora Šenka i profesora Prezanovića, mi se po vremenu poznajemo od ranije. A ovo što sam čuo od predstavnika naučno-istraživačke organizacije u delu komercijalizacije nastave, to je praktično ono zašto sam se zalagao kao ministar nauke pred već više od 15 godina. I to je ono što, kao što je i profesor Šenk rekao, da što moramo da, ko mala zemlja, da ne vrtimo kablove, nego da proizvodimo nova znanja i nove inovacije, i to je budućnost. Zemlja sa malim kapacitetima što se tiče broja mora kvalitet da radi. Kad sam radio u Singapuru, vlada nije htjela da pomaže institute i uopšte i investicije u privredi ako radno mesto ne proizvodi $100.000 singapurskih godišnjih prihoda. Jednostavno zatvarali su niskoakumulativne industrije, otvarali visokoakumulativne industrije zasnovano na znanju. Mislim da i mi treba u tom pravcu da delujemo i mislim da je ovo takmičenje koje se sprovodi upravo razvoj toga. Ono što bi isto podržao i profesora Povrenovića, što se zalaže za izmene načina učenja u školama, a to znači manje znanja, više obrazovanja i više razmišljanja i razvoja kreativnosti. Znanje se uvek nauči što ne zna, danas se znanja vrlo brzo zastarevaju i stiču, ali ako čovjek ne nauči da uči i ako nema određene stavove i nema određenu kulturu, tome džaba stvar. Tako da mislim da to ide ka reformi jednog obrazovanja u tom delu, ali ono što bih rekao kao iskustvo sa mnogo univerziteta Metropolitan, apropo razvoja inovacija i start-up kompanija, imamo i neke negativne pojave. Mi smo formirali u našem centru inovacijni centar i sproveli više takmičenja studenta u razvoju inovacija, bili su to i predstavnici nekih inostranih akceleratora, davali su i neke nagrade i tako dalje. I šta je konačno ispalo? Uglavnom ti talentovni mladi ljudi koji su možda i na drugoj ili trećoj godini studija, zbog zagrejanosti da plasiraju svoju inovaciju, prekinuli su studije, neki su otišli u inostranstvo, tamo su se izgubili, praktično propali, posle su se vraćali, nisu završili studije i to je negativni aspekt kad se prerano neko pusti na tržišnu utakmicu. Mislim da treba odvojiti, da treba razvijati kreativnost i inovativnost studenta. Mi imamo predmete koji uči to studente i sve, ali ne do one mere da on stvarno uđe duboko sa svojim preduzećem na tržište, jer onda neće imati vremena da završi studije, a to što ne zna, kasnije će mu se vratiti kao bumer. Naš je koncept da do
diplomiranja do master studija forsiramo preko IT inkubatora naše oblasti informatika, da razvijamo tu kulturu preduzetništva, inovativnosti, kreativnosti i tako dalje, da studenti kritično razmišljaju i primaju znanja koje mi prenosimo, ali da se prava uključivanje na tržišnu utakmicu preko inovacija počne od master studija pa nadalje. Jer onda imaju odgovarajuće znanja, odgovarajuću zrelost i ako su razvili tu kulturu i tu kreativnost koju imaju do diplomiranja, onda će biti mnogo uspešniji i sigurniji. Ono što nama u Srbiji nedostaje, to su nedovoljno finansijskih instrumenta za pomoć, uvažavajući sve ovo što sam čuo i oko timskog rada i multidisciplinarnosti i tako dalje, i neshvatanje značaja multidisciplinarnosti. Ako analiziramo naše propise za naučne projekte, za inovacije, za unapređivanje, vrlo su jednodisciplinarski postavljeni. Nama se odbacuju radovi kada više timski rad napravite, recimo mi radimo primjenom veštačke inteligencije personalizaciju online materijala. I to se objave u međunarodnom vodećem časopisu u oblasti edukacije, zajedno sa pedagozima. Nama recenzenti kažu to ne priznajemo taj rad, to nije rad u časopisu iz računarskih nauka, iako naš član je tu primenio veštačku inteligenciju na jedan originalan način, na jednom novom domenu i tako dalje. Jer se ne shvata da multidisciplinarni timovi mogu da objavljaju u vrlo različitim časopisima i tako dalje. To je ta odraz to starog mišljenja i podele na svoje ambare. Ovo je jedna nauka, ovo je drugo, ako objaviš iz drugom časopisu, to se ne priznaje i tako dalje. Ne bih vas zadržavao dalje, hoću da pozdravim ovu aktivnost, veliko je zadovoljstvo da slušam i ove dve Marije, jer one pokazuju upravo koncept naučno-istraživačke organizacije koje treba sve više da bude. Treba ceniti fundamentalna istraživanja, ali treba težiti kao mala zemlja što više da koristimo rezultate takvih istraživanja i da ih plasiramo u primjenu i da razvijemo biznis, jer onda ćemo svi lepše živjeti. I hvala organizatori i Privrednoj komori što ovo organizuje i što nam davaš priliku da ovo sve čujemo i želim na budućim takmičenjima da se realizuje ove ideje što je profesor Šenko ovde naveo. Hvala vam. Pa profesore, samo da vas pozovem da i vaši studenti možda uzmu učešća već ove godine do 15. marta se mogu pojaviti i naravno veliki pozdrav za vas lično. Nekako smo mi nasledili vas u ministarstvu, ali ste vi bili prvi koji ste uopšte uveli pojam inovacione delatnosti u Srbiju na način kako smo je posle dogradili i došli na kraju krajeva i dovde, a i naravno sećate se dobro da smo i sam zakon na kraju u finalnoj verziji zajedno analizirali i u nekim segmentima naravno zajedno ga i odradili. Hvala još jednom što ste danas govorili takođe. Hvala vama, sa velikim zadovoljstvom ću preneti to našim studentima. I istraživačima. Hoćemo, mislim, mi smo sad u pregovori sa jednim Amerikancem koji ima novca, da zajednički formiramo akcelerator pri univerzitetu, da obezbedimo dodatne investitore, vidjet ćete, ja se nadam da će se to realizovati u ovoj tolikoj godini, da u mikro ambijentu stvorimo uslove za taj rad. Nažalost, to još ne vidim dovoljno na nivou cele Srbije. Kod nas je ovde u Nišu, pošto sam trenutno u Nišu, Sofija bliže, verujte u Sofiji imaju mnogo bolje uslove za ovo što mi pričamo i akceleratorske uslove i tako. Oni neće da budu izolovani. Oni su se uključili u sistem. Znači moramo... Koriste te prednosti. Dakle, svaku situaciju kreativan čovek može da okrene u svoju korist, a nekreativan u svoju štetu. I ulazak i neulazak u Evropsku uniju može da bude i štetan i koristan, ali strategija razvoja jedne države je potpuno različita u ta dva slučaja. Mi moramo da se opredelimo šta od ta dva i da onda radimo. Mi smo se opredelili tehnološki da budemo banana država. Trenutno. A ovo takmičenje i ono što ste vi radili kao ministar, sećate da sam to podržavao iz petnih žila i dan danas, i što ima jedan broj ljudi
sa kojima smo mi stalno u kontaktu, je druga koncepcija koja čak u obe varijante je bitna, a to je da imamo visoko profitabilnu industriju, a to samo znači da imamo razliku između vrednosti za kupce i troškova, a to je jedino moguće u situaciji monopola, a monopol se stiče posjedovanjem znanja koje drugi ili nemaju ili ne smiju da koriste. Zahvaljujem se na pitanju sve, pošto je nama, nažalost, vreme isteklo. Pre svega da se zahvalim svim panelistima koji su doveli danas da učestvuju, svim našim gostima, svim pitanjima. Nadam se da ste vidjeli zašto se isplati biti kreativan, biti uporan i pronalaziti prave ljude, ali kao što vidite, podršku možete naći, a naročito u okviru takmičenja naučno-tehnološka inovacija. U ime Privredne komore Srbije još jednom sve da vas pozdravim i hvala vam što ste bili danas sa nama. Hvala svima. Hvala vama što ste nas pozvali. Prijetno.